Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala awqat Ramadan ala ghairihi min al-azman wa anzila fihi al-Qur'an huda wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi duba may to agya mo to mi nga sumingbag neno kay pagumanak na so kasalam na igira sumialam ka na sunnah na so kanagang ka kusalam katawan ka paano mong panggaw salam na so kasumbagang kau na bandanda wajib dao neno sumalama ko sa ruman na sudah makasumbag na sumumbag na dead na utangyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ukura mafia miya pedetano ko mga manusia miya timutano sa aya sabab kelimudetano na swaswatan siku Allah o kapakataling gumarketano o Ramadan na sala ko sumipos na sala ko pakataling gumayni na sala ko man sumisaon. So giyemepos na sudang ka rumapagamal na din no to na makapanalamat ka ago magpamanganing kasi ko Allah giyang kanya kapakaranid na tanto Ramadan na rizki ang kawala sa ayabun tala rizki na panamar kopiti barangan di pagura-dura dan sagyang kay ni kapakataling guma Ramadan. Ayo to mababaloy tigo English title nagyang kanya kapagalawa kapakabulos sa Ramadan. Pakabulos ng kasadi pakabulos na pakataling gumad sa Ramadan. Ay ba na bidan yan? Nasutawa pakabulos ng sa Ramadan na mauna si kumapia. Nagumauna si kubalas. Yan na ni magantano sa makampat usayan o diyang kay tutanuro ni sabut. Diyan kanya kapakataling guma o diya tigo ba sa alam na istiqbalo Ramadan. Ito na rin guru. Namadakal abuntal yan. Pwede sa mga abuntal nano ka tigo English apaka tigo Tagalog direct to the English direct to the point tanod nana al-farh was surur kasusuno naman to may tagbuang bidan yang kubas sa Arab kasusuno nagubabaya kasusuwat igiramya kataling gumas sa Ramadan igiraya pa kaumar kanap kababaya na ka na tigo English ang excited ka na lagi dagi Ramadan san sa manusia ada para tene nagiramya karani sa Ramadan na makasisipat sa kababaya aya sabab napkatang kadiyan apkuman na sa mga amali na mga pipi kababaya sa muslim kababaya sa manusia na para tene siku Allah subhanahu wa ta'ala tigo Allah wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana fa amal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshiruna tigo Allah sa suratul taubah ayat 324 igirati ko Allah aadna minitaling humakira na surah na susabagi kira nati ko Allah napagpakagiraw anta ikiyo manan suparatiya yan fa amal ladzina amanu naswati ko Allah sumanga tawa adna paratiyan yan si ko Allah napku manan suparatiya iran
Wa hum yastabshirun. Masusunor sira. Nami pendakarutos o manusia miya kauman su Ramadan. Pakatalinggo mo sa Ramadan na kababaya. Susah bagi tak katawan pero sisagya mangiton ada di kababaya. Ikira akan nagpakaw nga sa Ramadan. Bata bulabo so malo makalulubay so parate yan. Nayagan bagi na kandukaw natigin na kaya pasangan tan. Oy. Ubadinya katawan nagyan ko tawa. Kapnggalabak kasi ku Ramadan sa duduk awang ka. Marigina galabak. Nakalabalas kasi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nah dito sabut to sabagi. Tigin na kaya pasangan sumiskin igra Ramadan ka marigini galabak. Tapi aku mga pagaritan ron. Lagi dulu kan dedu sudi mangawid. Na paduto sa sakaweran. Awida kaliran na margin so ka Ramadan yan. Nasad sa kargina ka Ramadan ka. Namasabar ka. Nakapiaw ka Ramadan ng kaukala kay balasiku Allah subhanahu wa ta'ala. Badi patut aso Ramadan na mababaya sa Muslim. Napatut ang mababaya. So kapakataling gumar ka Ramadan. Napaduto sa lingo Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadu na kapagalaw o di nakapag-istikbal ako Ramadan. Na makapanalamat alhamdulillah syukur makapanalamat ka nagukabantok ka sa Allah ad kung yan nga ipos api pikir na nagyan nga kasudara Ramadan na proud to kapakay panayman to na dadin rumo sagihan kanya kapakasudu Ramadan siku is dinadaw at udinaalungan ng salat abad na matauron Nasuki proud na karo nalimutu Allah subhanahu wa ta'ala kasakada kala Ramadan adimat katigran ng manusia nakala aga ko'y nabalasiku Allah subhanahu wa ta'ala so balas mga pagarikan si Iku Islam na kanabog bagilain si Iku Antunabay ni na nakalakaw ni sabut kaya pupagili na kalam yang galabakaw. Ama kayo si yang galabakaw ng mga sahabat. Okay, no malakaw ni sabut na miyo ng kaupmanot. Si kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam dua katawa mama amiyag Islam. Pamilya kuda'a. So kaya pag Islam rin na dua marangan siran namiya syahid Swisaw. Swisaw nada. Tigutalha fa uritul jannah fara'aitul muakhiru minhuma adkhala qabla syahid. Tigutalha milang kutagi na penakan aso isa saja nga to ada dua kataw namas niya na miya kasul sa surga sudon masyahid. Nah, ini pakaisan yang kun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diyan fata'ajjabtu lidzalik fa asbahtu namya masakwati ko Talha na kay ko kapitan ako na ini pakaisan kun Nabi sallallahu alaihi wasallam na yatigan ni sumbagu Rasulullah alaysa qad sama ba'dahu Ramadan wa sallam sittata alaf rak'atin. Tigu Rasulullah bedi agian kota miyo rimatai ada orang syahid namanya katigir sa Ramadan miya ka puasa tigu Rasulullah namanya ka sembayan pena tigu Rasulullah sa 6,000 karakaat anto agian kota 6,000 karakaat nasinan mata tago ko pagagawin ko Lailatul Qadr. Na umang karot Ramadan napsagad dinanan na patut anang ipanalamat unda datar tanu aprisken tanurun wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikatan preparado udi na ipagalaw o manusia ko kapakarani Ramadan nakapag ikhlas yang ani ikhlas na namablang akapag-usayaw langon ka na ba si pag-usaran ko Ramadan kalangon na galabak nakausaran sa ikhlas
Kata mga guru tanoy sa syurut o di na syurut terima ko amal na dua bu makapag-ikhlas ka na makaayon ko kiyang galubakaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau madaroon na da kailangan na ikhlas na so ikhlas na debesan matao arwar ko Allah subhanahu wa ta'ala na kuan usabagi abay mapniat ka na tikaw kailangan na makapusa ako. Kau di ako makapuasa na gyan niya pagpadakan sa gurfa o di na kwarto napkailay na di ako bis pamuasa na miya ribat so niya takaro mi puasa ka na mi puasa mabugay ng bidakan sa niyat kaya niya taka naubakan yan mailay baka kay spot ya di ka pamuasa na miya kang bidakan sa niyat na bidakan sa balas kapakit nasuro ka na kulog sa marata naya ka pamuasa tanong nada ba tanong di suwaswat na manusia dapat dapat tanong suwaswat ang kapramadan tanong ruwar ko Allah subhanahu wa ta'ala kaso kapag ikhlas ako niat napda na sa syurut akat terima wallahu subhanahu wa ta'ala kung mga amal tanong ikapat na pakaprepara doon so ginawa anto na ibon tala ka prepara doon ginawang ka na madakal abun talian katadman yung kapakayariat o sa bagir katano kumya nga o una na tadmin na sisingit tanuguan niya kaaya bunta sidong kumya nga o na masa kinagitaw ko mga lakas tanong na aya gira lagi na ka makasulod sa bulan na Shaaban na di ka pa ka nagsamapi kaya pinagkanak mbuyo sila sa lag yun to sumasa adaman sumakina uwe kabuyo ina to na prepara nung nagyang ko to ilaw pag-usarong ka pramadan ka para mamasuramadan na dagan pa kamala ano to yun di ka prepara doon na pure sa giyoto master na may to so teknologi na may to so sabutin ugay nagyang ko to panamari na ka prepara doon ko ramadan nagitigal po ko mga babay kira na so mga mama kira na singa sirap keto sa giyang ko to mga ataga kayo kapulubas sa itaguna kaptimbalan na pong pagitagon sa giyang koto Ramadan putunda yung saulan nabunta luto ka prepara do sa Ramadan nanto na yung mga pedin napabunta na ka prepara di ko Ramadan naplay mang kad na ginawang ka sa kakaon tabi sa giyang kapkenta no so Nabi sallallahu alaihi wasallam miya panutulong Aisha umul mu'minin natigin deken din mailay Rasulullah aban yang kalawani sa kadakal akya pamuasanin si kubulan aban yang kalawani subulan na Sha'ban na aya buntalo to na ini pamangdaw Rasulullah ini pamangdaw Nabi sallallahu alaihi wasallam si kumanga umatian apit penuto sa buntal akapri para dui ko Ramadan okay, na kena bagian ko to sa bagi tabi ya. Aya ka prip abo ka pamuasaran ko Sha'ban. Nanis mo Sha'ban na kena bagi ti ka pamuasaran Nabi. Kakana ba yung tindo ka tondo na ka to. Akana ba tindo Rasulullah. Namiya kang baba ka sa galbak adang galbak ka Rasulullah. Pamuasa kon pakada ka lang kaundo. Na gusto piti berangan. Prepara doon. Si ikaw kapakataling guma o Ramadan. Ikalima na at-taubatu sadiqah kat-taubat mata-mata mana na pure badi suka taubat na patot ko umanuras atau kauman din gawe udi na uman minutos na uwan na ino to mini umang kapri para do ko Ramadan at taubat kapan badi uman waktu na pamangani ka sa relasi ko Allah badi umang kasambay na pingiraw kaya ala na rilaya kong ka na uwan na ino pun ipagumano to siko ka bakaran abu pakabulo sa kubulan o Ramadan na aya sabab yan na sudusa na udi mataubat na lagi upaton lagi do pusas lagi do tali akapatongnya sa manusia sa muslim na pembukod ang sagalabak asimba si kubulan na Ramadan badi madakal ay kira marani sa Ramadan
Namanya prepara dunia, tama sa kimon, tama sa sambayanga, tama sa bagusan na mo kana, namanya prepara do ipanarawi niyan, ipanahadyo diyan. Namanya manadad maalin nagyang koto mga sambayanga. Kaya niya prepara dunia nunron, nasubus-subusulutan niya, nasubus na gusto ka pamang ni sarila, nakalilipatan niya. Nada makato nagyang koto kapas niya prepara do. Kudusa, ada niyan mapangyarihan si Allah subhanahu wa ta'ala. So Hasanul Basri rahimahullah namini pakai seon tigu mamaaf ino adia kung kegege ubah ko penambayang kagagawi na dia ko pipakagagama mo sa daw ubah di mabager ako fayakun natigo Hasanul Basri ayah sabab yan hayyadat ka hataya ni papatong raka sumanga dusa ka nagito sabab ang prepara dun tanong katawan ka nyo mga minamamang ni kasarila ko Allah nagpaguman ko na iya Allah na rilaya kong ka kaandam pa kapatong raka di ka kapatong udusang ka kung kapakataling umaw Ramadan na ayak kagudamang ako mga amal adi pagurad-uradan na tanto dun kumalapi so Fudail bin Iyad natigyan idha kunta la tastati' qiyamal layl wa siyaman nahar wa tigi Fudail ka aya betadaka nadi nga kegaga uba ka di panambayang kagagawi nadi nga pengkegaga uba ka di pamuasa udaw fa'lam annaka mahbusun nah kenalang ka tigi Fudail asa ka na kalabusuk kalabusuk ako dosa ati gu Fudail maka kalabusuk karo kada bang nga sakit da bang ka magdama panyakit ugay na di ka pakatukubuk kad kayyadat ka dhunubak mata na tigo Fudail ka ayami papatong raka nasudusang ka nagito sa katano aped ipsemang tan ipagalaw tan ipakabulus tan ko Ramadan na tetapen tan so kapamangan ni sarila si ku Allah subhanahu wa ta'ala pisempan uman tanun sembayang na pamangni tan sarila si ku Allah subhanahu wa ta'ala ikanam buntan ipsuma udi na ipagalautan ipakabulus tanong ko Ramadan na ma'rifatu qimatil waqt masabut ka so kala ikipantag o oras bata bulabo so bulan Ramadan ambal yalaw na galapang karuna simba tama saja matakapaturog ka na kailangan ng baluya simba tamang ko din ka paking bicara ko lagi ka manusia nambalo ya simba tamang ko din ka kauyagan tamang ko pagdama ko terak ka nambalo ya simba agar Ramadan to sebutan ka masiap kasokalay ki pantang oras diyan kay naman nagyang na piti barangan na ingid mianguso tantura na sisiapa so kapupaguras na ayap sa Ramadan na kebayakan aso Ramadan ka na may bibida kung mga datar ka adi Ramadan napad sa preparadon ka naguipu pakabulos ka ku Ramadan nasabutang ka so kalay ki pantag o kapaguras tigiya kina Ibn Jauzi rahimahullah yambaghi lil insan ay ya'rifa syarafa wa qimata waqtihi tigin apatut ku manusia ama sabutian so kalay ki pantagu kapaguras kalay ki pantaguras ya bata bula bosi sagian kini akapakasak mertano Ramadan naubang kailangan tunay sabab nadingga katawan gia pekatalingunog mana Ramadan na bakon maka pemuasa dibirap-birap isi ko Ramadan na pagdingilan na ka nah sagyangan ni Ramadan na daden nagkapakai dapat semulcu Ramadan nagkapai di kaum penrumaut ugay na pengenintano si ku Allah apala-pala tanun rumaut sagyang kanya Ramadan nagusto mga tungan ay tanong si ku pitibara na mga ingiditan giyang kanya waktu udi na oras na kanaba si upagusarang ku Ramadan
kalango na galbag na kusaran sa kaleki pantag o kapaguras. Nainokyo man ako na ba't sumababalo yung kasandagan o sabag yung na benar. Amapit ti para na panaro. Yang kanya mga Arab na ayak at tindigiran si kuras na alwakto kal haya. Oy. Suras na kauyag-uyag. Sama no siya ilangan niya suras na nilangin na ginawa niya. So mga Chinese, natingin alwakto kasay. Alwakto kasay. So oras na kipi. Lagi mapasang sa ka kipi nga. Oy. Na ayaw mo taman akapasangiran na mga lulokasiran na mga master. Nagyan mo mga pagarita ng mga Arab na mga lokasiran na babali ang mga alam. May mga kapura ustado doktor. So mga Amerikano na ayat tindigiran ko oras na alwakto kazahab. So oras na bulawan. Nailang ka mamuka sumalok-lok ko sa isakiran napitibarangan na ilmu ko dunyawiya kadu dunia kapasangan nasib man ko sa bagi di taduk ni raw amor si ko Pilipino na ayat tinigil na kill that time bunon sa oras oy mati mo sa tina ipinayotan buro na tamo managya oras tano di tigin oy bunon tan oras tan may mana ila minggal lebak sada pakai diyan. Na ayam miya suain mambu na miya lako sa tabi. Na so tigo sa bagi tabi sa kapganta na miya matag sa piti barang usul dua lain. Na gina ni kipantag oras. Akana ba si buku Ramadan? Na aya si buku Ramadan adita no matatangkad ubatan no proud sipang ko isa Ramadan nalimu wallahu subhanahu wa ta'ala so manusia tanto amadakal akya Ramadanan ini. Ika pito doa ginang kelepas kapamangani pamangani ka tapi tibara na pamangani ka pakai panganin sa giyang kanya kapakaran ni Ramadan na adni amya nga aloy ang mga doa o Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dengan amya aloy masyhur doa o Nabi sallallahu alaihi wasallam kung kapangiraw na Allahu Akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa tawfiqi lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbukallah rawahu Tirmidzi. So Nabi sallallahu alaihi wasallam napad sa pangnian igira lagi dah miya karanya Ramadan udi na igira maganda na algyang ato kapupagilasi ko ulan nagyang katasi ko maanan yung kapsabutan ko basa maranaw na ya Allah na pakimbagyan kar kami so kalilintad nago so kadarayo mana kapipia ginawa nago ayo ni kami ka sikop kababay ng kanagusoy kasuswat ka kadna nami atau kakadna na ago kadna na na kepakay apa mangni nakapan siko Allah aya Allah kaso kapamangni na bepi anto na besa bepi anto na ibunta na pamangni asar akana ba aya pamangni ka nakakaidan so sala kauraka kau ya pamangni nga nang giro kaya Allah na siya kaya nakawan gigi na diunutok pede aya pamangni nga bad no sala kauraka na ya Allah na taufiking ka siya kaya sa giyangan ni Ramadan sama kapagamal-mal o ba aya pamangni ya Allah na siya kaya na di bu Ramadan at tumugi di miya suwayan na dito kepakay oy barat tauto. So Nabi sallallahu alaihi wasallam paduto sa ini panaparan si ko mga sahabat, si ko mga mga riwal. Nagina. Ped ay pagalaw tano si ko Ramadan, nagyang ko to kapamangani tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawal na ata'allum bi ahkamis siyam. Nagi pinaka-importante ron. Ato kapit ko mga importante. Mapuganad so mga bitikan o kapamuasa. Na inugya mga pagarita no inutano di timu-timu sa lagi daya kaantano katukawi anto na mga bitikano kapamuasa badi wira-pira imya muasa aya buwa pipuasay na kaor nagukawaw na suramaday na tanto magkep inuto na kenapa kagi inunin to penggalabak ka kabagi ti kabayayan sabab sa diniyang katawan so pakaburing kuramadan pakabinasa kuramadan
igira penamia batal so puasa ina din yang katawan ubah mia batal. Nah, pedenan sa pinaka-importante so manusia, so muslim na igira maranin so Ramadan na uding adempen, ading kakatawan kumanga pitikan ka pamuasa na ubakan darenon kumanga lagid aya kalilimut udi na sumangka katawan ka ang mga ulama na isen kaon so mga bitikan ko kapamuasa kaan matangkad agyang matakedu kawir ka miya kagidam ka sa kaon kyawa bang kaon na miya tangkad subalas ko Allah subhanahu wa ta'ala adi gyang ko to abakaden diu kawan na dabu miya kuwang may paruding kaon sabab sadang kapaganada supiti barang nabitikan sa gyang kanya kapamuasa iko Ramadan ikas dia nana niat amabager arsa nagalpa kapanaguntaman makna sagian kini akas kau Ramadan na pagelin makasubtada so Ramadan umepos na kenapa lagi doa Ramadan ka iman ubaya masoy na sumiyo na Ramadan na mas mapedi so ka Ramadan ka iman to na lapis niya lapis ito ka Ramadan na tinakatigir ko puasa udi namya kandatar namya alang-alang ugid na aya sifat amu'min ayawara ano muslim na di makan datar so gawi ka absagad ka bersama pia prinsipyo kauyag-uyag bata balabo si kusimba na di makan datar sumiyang galbek ka mapia si kusalong udi na si ko dua gawi tunay buntal yan imbarat yan nasagingan na may Ramadan nada ka makatamat sa Quran na kenapa ino kada makatamat kadingan kegege gia budang ka maatur sa oras ka na upun sa giap mana Ramadan na ibu miya bati ako na dua ka juz na sa gimepos na kaya telawang kaon na miya lapis buto kadang ka maatur piye-piye so kaya pa ka suldang ka kaya pa ka bulusan ka ko Ramadan na ya pinakamapia bata bulawo si ko simbo na di makan datar so miya pasada ka kamapian si ko dua timan agawi miya katulog udi na si ko dua timan Ramadan ika-10 si tanun tagwi sa diyang ka sa diyang kanya kagitan gira miya katas na bapia panganang kan na igira kenggaun tabi sa kapken tanong na mapia ni taam na pagkasumukom na bapia bula depan na girang gamakaisa na miya kapepe na katamang kaon ika-10 na baluyang ka aliqtida'u bihalis salaf maana sagyang kay ni akasudro ketanwa Ramadan na siguro dun tanwa tigo kibasaon aya kya sudro ketanwa Ramadan na aya inunutan tanon na sudah taruh di kapamuasa usalaf as-salih na katawan tanon tunay betul sa salaf as-salih kami sa ng kumiyang na mga lagi dia kalilimut kuwanta no agyang kata mga tindig kumiyang aya buntalin sa bagi ad nariyaw tanuron nanaba niyang pinayawa sini pamang daw rasulaw kapagilay ako ulan kaya tindigin na eportan na 30 gawin na adang panagititindigon at tingin paguna maana pagadban sigo ka 28 kenapa 20 siyaw kay 28 ko Syaban na pumuasad kaya tindigin na tingin na anak ko makaw na makabuka mat 30 gawin na ilay na kang sakano di ka di pusa na kenapa to tindigan mapia na aya mapia na sudagian kanya Ramadan na pakaayunan tanuron so ka Ramadan tano sa lagid o kaya pamuasa o salafo saleh kaan tano makuha sa tarotop so limur ketanu wallahu subhanahu wa ta'ala siya kamutagwi sa diyang ka ubaad na daun tanto katarutupi na gitu so kababaloya kampen mababaw pa ni ilmu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh